Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Više od sporta. Kao i do sada, niz zanimljivih priloga, a vi budite sa nama i uživajte. Šampionat Srbije u bodybuildingu okupuje mnoštvo takmičara. Među njima su bili takmičari iz Slovačke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i naravno Srbije. Takmičenje je bilo u organizaciji kluba Gloria Power iz Šapca, a čisto da se podsjetimo, prvo takmičenje ovog tipa bilo održano u Beogradu 1968. u Domu sindikata. Šampionat Srbije u fitnessu i bodybuildingu u organizaciji Gloria Power kluba iz Šapca, NABA Federacije Srbije. Kao što je već poznato, NABA funkcioniše u Srbiji od 68. godine i od prvog takmičenja u Domu sindikata u Beogradu, od 72. zvanično je registrovano u Srbiji, dakle, Petar Čelik je registrovan, prvotkad je bio časopis Herkules. Pre nego što počnemo takmičenje koje u samom nazivu Otvoreno prvenstvo Srbije govori o takmičarima koji su došli iz nekoliko zemalja i učestvovaće na današnjem šampionatu. Da kažemo dakle da su tu takmičari iz Slovačke, zatim iz Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, zatim Crne Gore i naravno Srbije. Nataša, reci nam, eto, druga već pobjeda u roku od par nedelja i u Bugarskoj si bila druga, sada si za malo izgubila u apsolutnoj kategoriji. Tvoji utisci i planovi za ubuduće? Pa ja sam jako zadovoljna zato što sam se zaista dugo spremala. 12 do 16 nedelja su mi trajale pripreme, tako da sada planiram da zaređam kad krene sezona 3, 4 do 5 takmičenja da izvučem. Zadovoljna sam i organizacijom ovih domaćih takmičenja, zaista, što je retkost, i planiram dalje da idem u inostranstvo, znači neko evropsko prvenstvo, Slovačka, Nemačka, pa do jula šta se izgura, to je to. Dobro, samo da kažemo da je Nataša se kvalifikovala za
svetsko prvenstvo u Košicama. Tu je i organizator Arpad Mešter koji će naravno organizovati, kažu, jedno od najboljih takmičenja ove sezone. Znači svetsko prvenstvo, sledeće nedelje Košice, vidjet ćemo šta će Nataša da uradi. Evo, poželit ćemo joj sreću. Hvala. Zorane, reci nam kako se osjećaš, jel, kao međunarodni prvak, može se reći, na ovom međunarodnom kupu Srbije ili Srbija Open u Šapcu? Veoma lepo i prijatno i baš sam se iznenadio i ja sam zadovoljan. Reci nam iz kog kluba dolaziš? Bodybuilding klub Eurosport Sremska Mitrovica. Reci mi koliko godina treniraš i šta misliš da je tvoj najbolji uspeh do sada? Pa treniram od 94. godine. Najbolji uspeh ovo sada, bio sam 2 put, znači drugi na državnom, jednom 4. na mediteranskom, bili su neka ovako takmičenja manja, bio sam jednom 1., jednom 3. na ovako lokalnim takmičenjima. Šta planiraš dalje? Planiram da nastavim, idem dalje do kraja, da vidimo koliko može i vidjet ćemo šta može da se uradi dalje. Do sledeće godine planiram da nabacim 3-4 kile čisti mišića ovako pri ovoj definiciji. Ja se nadam da u toj kategoriji mogu do toliko kila da idem, tako da iskoristim maksimum sebe. What you think about Shabbat, about town, and about this competition until now and the Serbian girls? It's my first competition here in Shabbat. I like the organization and the town too. I think if you invite me for the future, I will come again. What about girls Serbian in fitness? Yeah, they are nice. Okay, tell me what's your plans for this year? Are you going to compete again? Or are you going somewhere? Yeah, in November, 3rd to 7th of November is the World Championship in Qatar, yeah. And next my step will be the World Championship. You compete in Zlatibor also. Did you remember this was one of our best competition? What you think about this organization and that? Can you compare?
I don't remember exactly, but I think there was just for men, Yeah. and there was open category, no different categories, and I think this is a bigger, yeah, a bigger competition, and it's. I think you make better competitions than the Bulgarian Federation, Yeah. and you give a good prize. I mean, for the victories, and it's not like in Bulgaria. It's a shame, but it's like this. Tell us how often you train, because a lot of people want to know that, and is there some secret, because I know you're one of the best bodybuilders now in Europe. I work out 5 days in a week. In the middle of the week I have rest, and the last day of the week, for example, Thursday and Sunday, it's my day off. 5 days in a week I work out. For these 5 days I repair all my body. I start always with some group that I think is weak for me, and all the year, 12 months, I'm in the gym. There's no rest. I make rest just from the diet. When I'm off season, I eat a lot of carbohydrates. When I start the diet, I stop the carbohydrates, just proteins and supplements. Thank you for the nice words, and thank you that you come in Shabbat, okay? Thank you very much. Posle ove velike organizacije, ovako dobrog takmičenja i svega, evo već je sve u toku, sve se odigrava nekim svojim tokom, šta mislite i jeste preživjeli ovo sve? Pa teško, ali preživet ćemo tačnije. Pa takmičenje, ja sam jako zadovoljan samim takmičenjem. Nisu svi stigli reprezentativci Bugarske i ostalih država koji su se najavili, ali sve je dobro prolazi, ide svojim tokom, prezadovoljan sam. Evo, reći ćemo samo da je, za razliku od mnogih drugih koje prave razna takmičenja, naš sport nema novčanih nagrada. Šapčani su se potrudili da mi dobijemo i novčane nagrade. Evo, pitaćemo organizatora, prosto ako imamo nekom da se zahvalimo ko je to pomogao i da kažemo kolika je to suma u pitanju. Naravno, suma je 1000 eura za apsolutnog pobednika u bodybuildingu i 500 eura za apsolutnu pobednicu u fitnessu. Mi se razlikujemo od drugih takmičenja što smo jedni od retkih, grad Šabac, moj klub i moja organizacija koja je uspela da obezbedi te novčane nagrade koje su jako potrebne i devojkama u fitnessu i u bodybuildingu. Ovo je jako skup sport i tako da svesni toga i te činjenice mi smo pokušali da obezbedimo što veće nagrade. Mislim da je suma da suma nije mala, da je dovoljna. Nikad nije dovoljno, uvek može bolje, to znamo. Potrudit ćemo da sledeće godine bude još bolje. Barem da održimo ovu sumu, ako ne i veću. Teško je stanje u zemlji, ali omogućili smo da to bude sve u redu. Hvala vam još jednom što ste preuzeli ovu organizaciju i naravno nadamo se da se vidimo sledeće godine u isto vreme na isto mesto. Naravno, ja se nadam. Hvala.
Naš trenutno najbolji junior u zemlji Srbiji na međunarodnom turniru u Šapcu, evo sada drugoplasirani, u svakom slučaju to je sport, evo prva neka, da kažemo prve utiske posle silaska Sabine. Pa dobro, bilo je kako bilo, dao sam sve od sebe, zadovoljan sam, nema šta je, trudim se pa šta bude. Reci mi nešto o svojim pripremama i o svemu, ali misliš da si dovoljno u dobroj formi sada, da može nešto da popraviš, da može nešto biti bolje? Uvek može biti bolje, znači samo napred, nikad nazad. Hvala Marko u svakom slučaju i vidimo se naravno na sljedećim takmičenjima. Marko je naravno izborio mesto i u reprezentaciji Srbije koja će predstavljati Srbiju u Slovačkoj na svetskom prvenstvu. Reci mi šta očekuješ od tog takmičenja? Pa ne znam, vidjet ćemo, ako uspijem da odem uopšte na to takmičenje. Dobro, moramo reći da je veliki razlog novčana sredstva u svakom slučaju, ali potrudit ćemo se da napravimo nešto. Šta ti misliš o konkurenciji uopšte danas i o takmičarima koji su bili u tvojoj kategoriji? Pa bila je dobra konkurencija, pošto takmičar koji je bio prvi je bio prvak sveta, ako sam dobro razumeo. Ništa, trenirat ću za to svetsko, pa nadam se boljim rezultatima. Hvala Marko u svakom slučaju što si učestvovao na takmičenju. Hvala vam. Bojana, pre samo par nedelja bila si prvakinja istočne obale u Americi u NABA asocijaciji. Reci nam nešto o tom takmičenju i naravno danas ovo je tvoj rodni grad, ti si jedan od organizatora, nekim tvoje utiske. Moram da kažem da sam danas imala mnogo veću tremu nego u Americi i sad sam shvatila šta to znači biti pred svojom publikom i to je nešto najteže. Oduševljena sam reakcijom publike, drago mi je što sam pobedila. U Americi je takmičenje bilo fantastično i zaista želim da se zahvalim organizatorima današnjeg takmičenja, klubu Gloria Power iz Šapca i naravno čelnim ljudima iz NABA saveza, Alesani Rapajić i Predragu Miloševiću, koji su mi omogućili da uđem uopšte u NABA federaciju i neki, da kažem, početak u toj federaciji i moj odlazak u Ameriku, tako da nastavit ću dalje da se takmičim u ovoj federaciji i nadam se još većim uspesima. Reci nam, treba da izađeš na misiji Mister Univerzum u Nemačkoj, šta planiraš i kako misliš da će biti tvoj plasman? Pošto sam već učestvovala na tom takmičenju prošle godine, znam kako sve to izgleda, izuzetno naporno takmičenje, traje više od 10 sati, tako da očekujem da ću opet imati dobrog uspeha kao i prošle godine. Nadam se da ću izaći ponovo u parovima sa mojim stalnim partnerom Predragom Miloševićem iz Jagodine i nadam se da ćemo opet doneti neku medalju za NABA federaciju. I
Srbiju, naravno. Hvala još jednom, hvala što si podržala ovu organizaciju, hvala naravno što si napravila jako dobar rezultat i reci nam koji su sad neki planovi za dalje, posle ovih takmičenja. Pa mali odmor preko leta, ali opet na jesen možda me čeka i Balkansko u Srbiji, nisam sigurna da li će biti organizovano, trebalo bi. I to će biti veliki izazov opet za mene pred domaćom publikom, Balkansko prvenstvo i naravno nadam se da će sledeće godine Svetsko prvenstvo u NABA federaciji biti u Srbiji i to je neki okvirni plan. Pre samo nedelju dana vratila si se iz Bugarske gde si izborila drugo mesto u jakoj konkurenciji u modelima i evo sada zlatna medalja. Koja je tajna uspeha tvog naravno velikog, da kažemo, ovog zlatnog mesta i naravno šta je to što misliš da je presudilo da sada pobediš? Prvo upornost, svega što sam puno trenirala, dala sam sve od sebe. Dijeta. I, pa ne znam, zasluženo, što ne, zaslužila sam. Reci mi koji su tvoji planovi za dalje? Sad želim da napravim neku malu pauzu, da malo više sad treniram i pa ćemo vidjeti za dalje. Reci mi s čim se baviš u slobodno vreme, šta je tvoja preokupacija, da li samo sport ili? Fitness aerobik instruktor, držim treninge u Beo Gymu, tako da sam zadovoljna, treniram svaki drugi dan i da.
Want you, I wanna break free when the sun sets in your eyes. Want you, I wanna break free when the sun sets in your Menthol Bombone. Fisherman's Friend. Naja.